Ni abero Queer Patrick, abero pilida ya kino pilida meti chung engineer Michael Moses don kune modo kala cher kero jwango pota. Alo bare kere ngora mokat ni dwe pirde ku ya chel me do me apar. Ama ko ni manno yo samo gina engineer Moses Michael don kune o yera me pelo bare kere chik. Madango ko ni miro kwanye ko e gazette. Wana no ni pe ngora no petia ber per wakta kitame numero bet kede no ni balti ngora no bien we ho gapa duwa ta kwar me lao do pimano mi wati mapil I court of appeal nana ni ngora no court of appeal nyo lambuje amati court of appeal ngora no ko oneno ni mano appeal winya appeal romori ikaro kene court of appeal ti busy amera mo keto case wano me appeal lo na mo habino nyuda tudo ma boro nyuda mo hoken cha do pimano wano do duogi koti pinkan me penyo gini kongo gino juk keto ngola gino e tich so wano filing application me juk ko keto ngola yuma che no e tich me kwanyo nying Moses Michael don kune I gazette me keto yosa moduri bi gazette chala won nyashi kerme gengo ngola no kong dong I teach so one filing application mo luoni application for stay of execution amema no koroko ni awunyi chia beach yene ni ndo aboro beri zoom chawa dek me diko beri nyonya me zoom so period da duchi da dong mi wange choko why one side do mi wange jo hadango me gi so one winyu case no ni chia beach on zoom and tamongo ala medan katwere oromo katukere ko ichia bichwan no chokape akatukere ni na mangol ko no ni pore medo nyukere ngola no me cheke to ngola gengo tich kere ngola no kuno kura pil iyanyo pe poya. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.